Okay. Number 2, shoulder out, body straight, shoulder out. Right. Okay. So what I call is Kashilong Archdiocese Catholic Youth Movement SECYM kala penlong yang interview ai jing hikai coaching class enhance employability skills nakabantaki khana samla khamtam kitu ki badang wat kam wat jam kumnu ban pen khre eladi ban jubab haki examen ba pher haka arpu khandai tarik juliu haka jing alam ki president bat secretary ke SECYM kala play kani ka program ha St Joseph's Maukhar Parish haka jing dan lang jung vicar general Reverend Padar Richard Majau haka jingkran Reverend Padar Majau ulo ong karu kamwat kamanta kalong ka jinga khun badai banda pan khre bahaya lade da ki jingtep babon sertap haki phang jing start babon jan habala pan khre bahaya lade kamlong ka ba e ban ya khun ki interview kawe na kini ki jing pan khre ban ya khun ki examine wat kam kalong ban yo e ki jing hikai jing beten danti par ki jingtep pati kana na kum kini ki coaching class baka seng samla SECYM ka ai happy ya kini ka lat ka kabuk siar ulakan tui ki samla da ka baong wat penle no e ya kani ka kabu ba phiyo manta wat hapreng ka jingjor uslap hadu saw phau tam ki khna samla ki lawan sha kani ka session na kaleng ki parish bat ki balang snong ba pher ban yo ya ki jing hi kai bat ki jing kdaulanti uba sani maulong bar ka kong iwa wajri ki la batai bnya bat sani bha bat a shibon ki jing hi kai ki balong shisha ki jing tep ki ba mantoy bat pensup panjubab ha ki examen bat interview ba bonjat ya ketika inaugural ceremony trong này program chungi nanda ya safi ye band ki sama chungi na ke ba inaugural tam trong ka SECYM ya ki pun sama ki balawan na kali ki parish na ni por agar pun kepang ya sani ba ya iba kide ki bang tumai na ta jangaru ki perlo ki bang ye tu bara tu swa pun stand to itu ki baik dalam korporasi 100 full academy nak benda aku buat modelan ni posin dok ni nak benda ki nong ikai nak juga iki benda dalam berbakat jom ibet kita khat ye sani bagi iba bagi 100 full academy ban long ki resource person nak benda ni ka program kita kesini kini klinik ko iki cimno jomna kunjuru jomka abang ikran bagi prior hakadu ko banyaran iki kun sama jungi banong kiba tebit harun ki kile keluar ki kam jam kadang kita sisya bahwa hamni aku pasti ada lihat jadi di kam sarkar kila kam ki berjenjar ka do kadatan jama kam sarkar jo state government ko we bos kita di hajar pada ki school te ko ka kam jong jong ke club nanti kiwan ki masters kiwan ki MSc kiwan ki BSc ban apply di bos kalau ka be baru ta banyo kam jam ni ke bos ki mata Henry ada juga bos PE ke jimat jom pun ba ki boleh sudah ni ke cakap macam kiwan benda itu ni ya ki tenak ni ke cakap juni di ko akan sinai ni jadi benda kata ke bah ke mana anda jadi gede hadu don em ka kam ke jam haki ni ke cakap nalang kenau haki di por ki mencua haki cakap ke babel bermenteri kenau udon we beliau buan ban trei nakot kontrak kasih beliau kontrak kasih mau pada maka kam kan step nama bidan kami ke kam dan kini ke por ni dan kamu lagi lebih yang teri long ni yang mana orang kita kena teri mau apa yang kamu kalau kemudian kerana dijuli posko dok tak ada long iwan menteri kalau long lain cakap sah saya nak kata satu beliau ini rebut beliau nanti kita masa kita teri tak step pernah kita ada pada ni dalam sisa lagi kita tak do tak step teri demi apa lagi tapi nama kali portian yang kami dari kampus lah seleno naik threshold Tegi habis kita kata kita kan cuma dia kendari kita informasi informasi jadi kata kita Kristen nak mau aku ini kisah tahu juga udah baca headmistress aku pun itu bukan dia no aku kali nak baris ni raya dia no ni kali nanti ni sama siapa nanti aku itu kali bukan orang yang boleh so dia kali long dia nanti kita perlu rujuk But kami kesian yang kena perbuatan ini berkait dengan belum yo banyak yang berkait dengan itu, yang kami receive ni macam apa pun yang mana macam, tahu juga mungkin kali jadi profesional. Kaya kamu kau orang kini kami kalau kini kejisya bagi berkata kamu berbicara ini kau cinta. Andai kecuali pun bagi kuat berpilih, kalau pun begitu kena kita lepas, hadu kalau kita employable.
He passed the passing, BA passing, and BA passing negative GPA passing. And they have a local apply. Yes, actually, put you there to the going contact with the delay. You have to go up and say, Kini beri kepada BA, nak tak kerja, yo je training, aku ini tu kan sebab tu beri, untuk yo tu training tak pun lain, tu sahaja, bagi kita nak kumpul ibarat tu, kita nak bantai tu sana. Hingga kemudian lah, kini kita kerja juga ini, kau ini kalau kita beri juga, kini kalau kita beri fokus, aku komunikasi, ada juga fokus, kamu mana? Kita belum fokus akan komunikasi terjadi, apa yang kita dek jibulin, kemudian kita suatu ayat juga mana, buat kita nak jadi beri pulih. Tapi kita juga boleh BA lagi, juga boleh master juga boleh. Kita dah MA lagi. Dah MA itu lagi boleh. Kita cuba kata dengan apa BA dari video kami sekarang. Dengan apa MA dari video kami kan. Kita tak. Jadi ayu, kuno tidak. Kini kami buat ini besok berkata aku. Bagi pun sangat jadi. But sekarang kita buat apa ini kini buat. Kamu buat bah. Hamil kerja juga bagi kau orang buat kerja jobs. 1 crore jobs kami berasal dari industri kerja ni. Internship की industries, किसी चीज की industries, की hotel के है, की company के है, कबन किला जो एक ही बरियो. Dari kita cakap ni intern kami kita facilities. Dan dari hakulu kompat itu kita buat apa trade cakap ni hakulu kami kita employable. Internship pun bahagian dari kami chemistry, kami plumbers, kami namanya taksi, kami namanya tourist, tak ada kami namanya pun. Jadi orang range ni lah apa profesor ni lah apa kita kibat kerja lah apa dia. Dia kerja pun itu pun kita lalu qualified pan. Tentang kalau dan betul kita interview kita lagi school nanti kita pergi college kalau dan betul pan dia cuma lagi interview. Kisah terkini betul kan? Tentang tak pun appear lagi interview, syarat mata interview. Tentang wan appear interview kalian kabeh channel kisah terkini pinahaban hani kisah terkini aku find jadi. Wan mata interview kan pinahaban hani kisah terkini kalian kabeh channel kalau komplek channel kibri kita mana kamu qualification tu yang jumpa setelah yang kan. Jadi kita kibri basic kalian kabeh kerja kisah terkini jopi. Hindi tak kena serahkan anda itu kerja ikut sedikit, cara pun tak sedikit, kapan ni kita sedikit. Jadi kita kini kita balik ke apa nanti, ini kita asal lagi berada di tip itu apa ni? Anda cuma berbuat ini kita belum sekolah, hindi belum makwa long doktor lah dengan long doktor makwa long baju, hindi belum dah. Makwa long doktor lah dengan long doktor, hindi long doktor juga, hindi belum dah. Kemudian apa ke preference? Ada nama doktor, let's say kini kakam, apa sibutli ni apa ni apa mengkira ini. Yo let's say ketuka jibrin kam syahina, dan kam menyolah ini yang kita lakukan syah. Natan sibutli, ada kam lah long kini. Kini mengenal keimah. Pada suatu hari ada coba satu boleh mana, perlu kejimlah. Diminta kesini kau long ini pun sama. Kini boleh kamu kerana berbuat. Andai tak kecil Krishna, anda asal ini bukan aku awal ini, kejunung juga ikut tribal, kejunung juga ikut kirulung, kini ketuk gilang tu sociable kiai bakar, yang prior ni putri sitio, kena school boleh bahasa jengnya prior, mau pilih bayi di perabatan. Oh, mana mereka ini kena school belum bapin apa sini ya prior, pindah bapin school sini, mana mereka ini kata, terkacau itu kata. Nanti kita kayak gini, dan itu tadi berteriak bukan profes, ya berteriak, artio berteriak oleh tiap. Kuno ngilang employee kita gitu. Terkadang haki company, haki business kita yang mahu employee ini kasih. Kita yang mahu, nama bagi kasih juga kita yang employee berteriak. Cuma Islam, kita dekat buat kita apa ni parah kijing kawai, kita parah lagi kijing yang employee. Kita kijing kawai, beri kita ni betul lagi orang kijing kawai. Ini betul lagi dayu ambil, dayu kini kita tahu. Kita tak kenal kau ini kijing tahu yang kedua itu pernah di bahagian nak keliki orang. Pilih, opinion orang kata, nanti nak keliki dayu kini betul lagi kita tahu. Kita cakap nanti orang ini si para admin nanti. Kaya ko mga kanina point. Yung point ko lang ba, habang ninyo, patyagi ka mo. Hindi naman committed.
jadi menang dedicated. Kau ini itu beri buat train nasional. Kan betul kan? Yuk jaga sah. Train nak understand mesti portalang. Understand mesti. Tapi harus kau bijak minum lebih. Mereka show lebih. Tu, one minute macam mesti. Dan kau ini, dia buat pindah lang fokus lagi ke kau ini. Yang lu nak kecil jopi. Bagi benar musibun. Jadi ada tiga option yang kita jopi. Ayu kau boleh kecil jopi. Nanti ini belum dibalik kerja. Nak kita kuki tu kita kau pilih nanti interview. Mana beliau dia kan semua hal apa. Ingin apa nang menjadi kerja orang. Orang kita mau ingin apa? Orang kita program ni apa ni? Orang kita kerja ni apa ni? You know, sisi beliau kan. Jadi mana kita sisi mubal dia. Ibu bahagia beliau kita bisnes. Kita pun banyak keluarga ini kena kasih. Boleh? Memang ni kena kasih. Untuk sini kau berterai. Nanti sini cuti bagi kita mandi kau berterai. Kau tak kalau kami hal beliau dekam. Sistem yang bertaki kita mengiskan bagi kasih dan bagi jalan jalan hendak berdekat ni kejalan jalan ini seni bagi kami itu berdekatan ni banyak lebih kerana dia perlu kau banyak ni kau belum kita komited jika kau sesi polisi pada jika SSOM lakukan pun sama lagi kita sini kita senjam ada ni juga pun sian banyak rak pun sama lagi banyak pun sama lagi banyak long kita Kristen yo ikan macam antara nong dia akan jadi macam ni. Tadi dia komunikasi. Kata itu nak hisap. Nila close na tisu. Abang dia mandamnya. Dekat mau step iklim hikmat. Dekat pau aja diberi lakla. Dia man mudui Islam. Ini man lekmen. Ya kaji semoga macam boleh berjauh. Bakum juru ni lek melang, agak jingdon kan, jangi Father Richard Majau, ilong ni perlong baik sini ni nak kapor sekapor, apa insiden tentang, bak sisa ni semua telah sisa menyuhi ya SACYM, asyik ni senjam banyarap, yang disamla, mau kaya hari ni. Balik mungkin ini program namar ba kawai kalau syuti kijaka telang neki yang sama ni kijaka sisa kan tek masuk tadi mau ini ayat tapi wajah yang kayak SSC wajah kalau di presiden lebih yo bisa kok lebih yo tu lo letak kami sem bagi kalau hatam kaji ini bisa mau dekorasi sapi bagi tim macam ni. Pada ni pun, cuma sedang, ya kan interview skills. Aku akan itu kerana ini armut kisipara. Begini kisipara, kalau uhirme ulong berstart, berpengkere, lupa pada ulong berkomplet be. Kau ini berkomplet be, berbahan ulong bang, akan tak ada komplet be, nanti kerja pengkere. Di bawah armut. Lakon lagi saya interview. Bahkan interview tu hendak orang tongan lecture menga berhenti balis kili you kili. Berkunta hendak ular suamu saya interview. Bahkan kili kebenikong kita ke interview panel kila kili yo hendak. Bagi yo kalau kili menikong kalau hausnya ayu kari dia kayo dia kecil lah tu. Berkunta ulah coba. Actually, kalau harusnya kadang spa nyoba. Lain nama kigenrum keram di dalam don kata kat ni. Keselat dia. Dan yo no hafat kadang spa sabunyo. Kita semua telah kerja box jik start kerja mo. Kerja kali ke bawah kalau. Itu yang ni. Neki freedom fighter juga dari India. Wasawas OA kibun pala ngamla menjir kete iki nama nak kecil we kiwe pat sadong no. Tarus ya ha coba. Dekat bajik kili balai kalau general knowledge base kyo to hausnya ayu bau Subhas Chandra Bose ya. Oh, I'm sorry again sir. Nama the research is still going on. What a witty answer you are comparing. What a witty answer.
Takumta kila sutuna movement lalai chawar berbuah para. Dia tholo bajikli bajuba ulati bumi tu lakle. Moment kermawe lightly bajuba bagi sekalian ya. Kebalingko, actually it's in 1942 due to some delay 1947. Kabaan there's so many. If I name one, the other will get angry. And balai, the research is still going on. But waktu takumta kita sukolak. Luar interview, but get jinkly when you come. But when were you born? Actually, in 1942, due to some delay, it was in 1947. Saya kulma kita interview pada. Jinkly okay, what's your father's name? There's so many. If I name one, the other will get angry. Kabalai Allah, are you mad? The research is still going on. He haven't even created an interview. The arjat interview. He ibarat create interview with father mene. Bagi kita beri apa? Tapi ini CV tanya ki bongi credentials tu saya create. Basulit interview. Dengan kau berbuk yang kau ngeduna, aku banyak interact lagi. Ini lihat role play, ini lihat activity. Wanum sosial ni, wanum botai ni lagi pak ni yang macam apa paklan. Nunda di bawah timbul hari kerja. Dari dia timbul di dalam kamar kerja kerja. Dia mulai jawab, bercari nu kili. Kalau pengalaman jawab, pengalaman jawab, mana option asa, I know what you asa jawab itu. Yang lain research orang dia. Mau top. Nak kau kili kekam ayu ke bapi pikwa. Kekam ke bakum nu bapi pikwa. Shuai jimun yang ada. Kekam kebakum lu berpipi kuat. Okey, nanti kita baru ada orang hingga itu. Dah. Kita bagi samlan kamu yang berpipi kuat. Nak dia semua habis untuk berselam. Ikut menlog manager. Ni dah nong hikai, ni dah manager. Ye ide. Administration nanti lah menong iki civil service. Nanti ada. Hak banking, hak business, nanti ya, ikut military office, toh, kibun makikam keberpipi kuat. Now, toh muda no aikam, kau ibarat kita kuat, kita kuat, muda no aikam, kikuat, ayu nak kalian cukup berpun ayam. Nama ngangali gue di bidang aikam. Nah, kau orang kini buat interview. What do you expect from me as an employer? Key expect of. Okay? Salary is number one. And then clean ID. Do you have any question for me in the interview? Sir, what is your salary? What is the salary? So, salary getting away. Bar? Huh? Okay, what I like to show but improving opportunities ki jom ki kabalai? Sorry? Security? Okay, ikwa ka security very good. Nanti ada ke ini? Ikwa ka flexibility, ya ka work hours teh ki menin ngalai kerja semua orang nak trade ke company nama apa? Kenapa dia trade? Kenapa dia buat trade? So we are concerned about work hours rule. Dan kita memilih sisa jam trade ni ya. Satu trade sisa jam habis trade ni. Nak bertrade ni gitu, late shift ni gitu. Lebih dia buat trade. So ini the expectation. Apa tu kau? Kajian pilih tu jangan pada pada. Kayak pada employer. Expect atau pipin krem yang kata kajin don kam kaba long aikam kuat lagi kajin ye jungi boleh mimiokam kalau ma midon ka list kaba jrong pa pakai ini kuat long aikam ni kuat pisah ni kuat port ni kuat flexibility ni kuat ki holiday package. Ini kuat nak list berjam ha. Review tu pilih pada. To employer pilih pada kuat yang mana.
Keboi fanda lagi sisa. Nggak ada pula bon kita syuti yang beliau syuti ba habilami mama siapa hospital syuti bapak bayi syuti beliau benar probation labun kita ibang ihap berweno nakan beliau benar santung syuti nam dei mga perintah beliau benar santung syuti probation 6 months new syuti kawiru but still they can afford to take 50 days of holiday. Now, how do we prepare interview skills? But kadang kita topik begini sih cuma kapampor alis si benai dan longkap yang mencuba tay harapon balingkot bringin jelek kat pala mencuba tak katuka ki mat and just 2-3 pointers menyerap yapi hakaning bentar. Ngakwa menyerap yapi sama haka situation. Mening like ke employer ni kuat ni employer but kunjuru ni kampat yang pek pada ke ke ba ki employer ki kuat na ki employee to nin siap yang ni ke scenario tadi ke scenario kalau ba let's say hagari India ke jom ni don ka love marriage but ka arrange marriage to ni ya let sipor kali bhai phi nama bol play chin pa ki ingkrum itu, bila jadi tu bagi ingkrum, nere hak konsep India kita ka arrange marriage semua. Tapi siapa mundur support kita nak bentar ke arrange marriage. Tapi ni leh kau ikut, tapi ni siapa yang kira. Usundra, haba, okay, so check his spelling, alright, and Selamat Abdullah. Another thing mistakes with my Chennai friends. Strengths. S-T-E-R-N-G-T-H-T-H-T. It's always reverse. Okay? So please check spellings, number 1. Number 2. Kimam but what is that? Okay. Ki fonts. Font size. Like 18. Taking ki heading. Heading you can do 14. And you can contest sub content you can do that. So 14, 12, 14, 12, and main heading P bold key. And another thing, never continue immediately from there. Let's say career objective before to end. Next line, just it beautifies it. Alright. Let's say educational qualification one aside. Next line. Alright, heading level, so heading you can make 14, no other fast rules, but then the content you can do it 12. And fonts, stick to as simple as possible. What about font color? Color, best is blue, black and don't go with yellow, green, orange, and all. Black and blue is legible to you. That's next. Next is paper. Itu ki yung Xerox paper. Those are not. Why is Xerox paper? Because they're cheap, 50 paisa. Or maybe 40 to 30 paisa. For an interview, I want to give an impression. Why do I give a 40 paisa, 30 paisa? There is a paper called bond paper, at least 5 rupees. The moment you print your resume in a bond paper, the meaning changes. Is there anything in packaging? Very important packaging. I can come and give you a gift with a plastic packet here. But when I wrap, here you can wrap paper, but does it add meaning to the gift? So guys, when you print, every interview you go, you get a nice printed one, 10 rupees from 10 to 20 rupees, you are impressing them. And number 2, carry your own bond paper, 5 rupees, 30 rupees, done. There's no big thing that I need to do. Next is like envelope. You get a file of another 10 rupees, put it nicely. Or if you want to put it in an envelope, also get an A4 envelope. Looks nice. Avoid folding and all those. Alright? Now, photograph, you want to stick with a glue stick, you can, or even you can maybe a bit of sticker, but glue stick is a preferred one.
Alright? So all this, and don't forget to give a cover letter. Now I'm gonna be fast. What is that? Cover letter. Number one. Pinham Bandit, again I start from the scratch. What is a resume? Claire Tippen defined resume is information about life. Is it application of the job? Is it application or is it information? But do you know that we have used it as application? The moment you apply for a job, so I have a resume. Hey, that is information, not application. But such hampante. Dia minta depan CTU, DCU ada CTU, dia minta envelope. And habang dia nak have envelope. Nonsense, yeah. So when you write, when you apply for a job, it's like putting the letter in an envelope. It's a cover letter. A cover letter is an application for the job, and a resume is an information about your self. Then in the cover letter is a top that I have enclosed my resume for your perusal or for your reference. Then they go through your resume. An impression is with a candidate who writes a cover letter. So it's not about fun and fun. They will never say, when you apply for a job, they won't say, please write a cover letter, with your cover letter and your resume. No, they'll say, please send your resume or please send your CV. And for us, cover letter. Okay? So what is a cover letter? It's basically a simple letter that we write when we were in school. Same. So I'll just give you just the basic on cover letter. Nikongru Tehnor, your name and address. Okay? Then you have a date, a subject, and then you're addressing whom. I'll show you an example. And then salutation. Then you give introduction, body, and conclusion. So these are the content which will be there in your cover letter. Your address, date, subject, address to, salutation, then you have your introduction, body, and conclusion. I'll show you an example. Done? So let's say it's again an A4 paper. I've nothing a lot though. I had name of the candidate, date, subject. Let's say a subject. A subject is very important. Why? Because pay any subject for you. Post of an office manager. So if it's a post of an office manager, can have an act content label office manager. I'll show you why. So every cover letter will not be the same. Now if she's applying for MCA, she has to understand what are the qualities that a person is expected from a candidate of MCA. Then she adds that I have these qualities. Okay, so this is front office manager. So 2 is addressed to the manager, Wipro company, Delhi. Okay? Dear, if you know it's sir, it's sir. If you know it's madam, madam. If you don't know, please sir/madam. Or if not dear, you can use the word respected. Okay? Now, see how I wrote this salutation. After salutation, this is the introduction. With reference to the subject cited above, I would like to apply for the opening position in your organization. That's an introduction. Body, take a body. Because I'm the office manager. So I have managerial skills. But you're selling yourself now. Because what manager did? And you know manager skill has to lead. And can lead a team with confidence. Now I know manager you can lead, but you are not confident. I am also very focused towards my goal. They want a manager who knows the vision, who knows the goal. I am also very focused towards my goal and very results oriented. Once you say manager, they want you to give results. You don't expect from a staff, an executive, but a manager has to produce results. You can add like I can lead a team, I can work in team, because as a manager you have to know how to run a team. Then only you will give your concluding remarks stating that
I have enclosed my resume for your perusal, and I look forward to be called for a personal round of interview. Okay? And then don't forget to write, thank you for your time and consideration, or thank you for your time. Yours sincerely, you can sign and write down your name. Very simple. The only thing is, don't use the same cover letter for every job you apply. The moment you apply for a particular post, find out the key qualities that is required for that post, skills and knowledge, and zero down what are the things that you have and add in your cover letter. Is that okay? Then with the if you apply the cover letter, then get told daka resume unde tanda resume sudah. But you have seen people giving resume in different form. I've had candidate who I said, where is your resume? So say the plug, liap, so to make sure, so you get all funny things. Because kalau mereka comes to talk, harta kecil be employable, you have to be employable. Kawin ki qualities, but employable. First impression, resume, because then only I will impress the people, then I interview you, kalau lupa ke favor. When your resume is faltu, I said that I don't have my internet, otherwise I'll just show you all the resume of how people apply in our institute. Then you should like in a 47, you should touch part image. Don't know how you thought don't I mean all kinds of Xerox notes, everything is there. Okay? Number 2, shoulder out, body straight, shoulder out. Right? Okay? So what I call is, he has to have a body which is completely right angle or open. I call it a right angle. No, straight, a mat even straight. Okay? And then shoulder never slouch. Open shoulder, open blade. Okay? Hands, you can do this, or you can also do. Okay, that also he can do. Okay, there are many ways you can put, but he can also kill it. So when he talks, then he started to move gesture. All right, this is a position which is correct. Now, then he speaks this very technical. Smile, that's later. Now, at the same time, I'll call it that. You come. Come, don't feel shy. No, I want one of the girls. Yeah, just come. So let's say she's also a candidate, and she's sitting. Show me. So now, okay, come on. See, pause. You see, I didn't teach her. Did I teach you before? No. But see, you have to understand there is a gender way of sitting. Now, as he says, there is a gap between his knees. Did you realize that? When she sits, there is no gap. So this is exactly why I brought her. Number 1 is, remember, gender. If you are a boy, don't sit like that, man. I will throw you off.